I dobar dan svima, moje ime je Filip i u današnjem videu ću vam pokazati kako da na najjednostavniji mogući način ugradite SSD u vaš PC. Pa ajmo da krenemo. Da bismo prišli samoj unutrašnjosti računara, najpre je potrebno skinuti bočnu i zadnju stranicu. Nakon toga vidjet ćete dva slota za ugradnju 2,5-inčnih diskova. SSD pozicionirajte tako da se sve 4 rupe za šrafove na poleđini drajva poklapaju sa onima na kućištu. Nakon montaže SSD-a preostaje nam da povežemo SATA Power za napajanje i SATA 6 konektor koji ide u matičnu ploču. Ukoliko posjedujete neko starije kućište, potrebno je da za ugradnju SATA 3 SSD-a koristite specijalni adapter koji možete naručiti sa linka u opisu. Ovaj adapter funkcioniše na veoma jednostavan način. Dakle, potrebno je da stavite SSD na sredinu istog i da zategnete dva šrafa kao što je prikazano na slici, a potom da ga najnormalnije ugradite kao standardni hard disk. Kada ste uspješno montirali SSD, potrebno je da reinstalirate sistem. Imate klip o instalaciji Windows 10 na mom kanalu, ali ukratko, potrebno je da napravite bootabilni USB pomoću alatke koju možete skinuti sa Microsoftovog sajta, potom da uđete u BIOS i da na kartici boot podesite da vam se sistem diže sa USB drive-a, kao i da pratite dalje korake. Time je ovaj proces kompletiran, a nadam se da sam ovim uputstvom pomogao i olakšao proces ugradnje SSD-a.